Krstionica koju je zahumski knez Višeslav dobio od Mlečana najvjerovatnije se nalazila u manastiru Svetog Arhanđela Mihajla na Prevlaci, odakle je tokom 15. vijeka odnešena u Veneciju, a 1942. godine predata Hrvatima. Izrađena je od kamenog bloka visine 90 a širine 120 cm i datirana je u 9. vijek. Ivice stranica su ukrašene sa tordiranim stubićima, a na prednjoj strani je lijepo urađen krst. Uz rub krstionice je natpis ispisan na latinskom, a prevod glasi: ovaj izvor naime prima slabe da ih učini prosvetljenima. Ovde se peru od svojih zločina, što su ih primili od svog prvog roditelja da postanu hrišćani spasonosno ispovjedajući viječno trojstvo. Ovo djelo pokazano učini sveštenik Jovan u vrijeme kneza Višeslava, i to u čast svetog Jovana Krstitelja, da posreduje za njega i njegova štićenika.